Santos Electronics Sinjamai Leksang Them Leka. Yumgi home appliance sing the natana. Luhong with the sang the Beatraba, Yumamagi, Makup Mata sing the natana. Washing machine, freeze, TV singba, electronic items sing, wholesale rate of Magaloina. Atomadong Yumda, home delivery Kudong. Santos Electronics Sinjamai Leksang Them Lekaida. Adom gi Yumda, Chandraba Yadraba Potlam Sing. Amadi, Angangi Sanaport, Makas na Panganzari. Adom na Kariguma mobile Matautar. Mobile ma Anobo Labigin Kanbirab, Adoibatarabadi, Santos Electronics, Sinjamai Lekshantim Lekai, Miam with the Mukta, Tom Laun Hampton, Bakal Kudimuki mobile Kudimuk Pumbigan. Adosu Kariguma Domna, Loan in the EMI, the TV, the Galobi have a show, Loan you couldn't solve Pizeri. Santos Electronics, Sinjamai Lekshantim Lekai. So 2 days. Like January ki tang kun mat hoida ikoi ki team kasar balag valley da mitai pangal yam lalu khabadi academician CSOs mayam consolidate to mi fam madam lamyan ba hizam ira bot ki khom hai lai khoi na konjeraga adu ki expedition do hojaki adu ki duga Maram di kari gino hai baka Manipur da hojik sin mache taba rajniti gi tongan ba ikoi na tagat khirba mihut sing sin makoi na sacrifice to pham thok padu
ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯔꯣꯝꯗ ꯅꯂꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯇꯨꯗꯦꯁ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯥꯎꯠ ꯋꯦꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯇꯤꯒꯤꯗꯨ ꯁꯥꯡꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ which means ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯛꯁ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯛꯁꯇꯣ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯛꯁꯇꯣ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯖꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯎꯠꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯗ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯧꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯂꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯗꯤꯔꯦꯛꯠꯂꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ
ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯤꯕ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯪꯊꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ Okay. ꯋꯥꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯇꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯦ why that is not heading what people wish for. Okay, hojik yam luri ba wahang se solution se karai de leiri bagi hai basini miyam nati united Manipur amada leimina ba collectively leimina ba pami NTP elements in the masa khangdok piu makoi de neutralize to biu to punna leiba ya han biu hai bagi miyam ke collective decision for the last many and hojik su amuka na reinforce to ri hatare aru itaragadi ultimately tabi dusi tabi dre hai bagi wafam yaure ultimately akhoi nungai tabutone manipur kanba haina haire manipur si ahan bada kanbam darkar leiri be koi adura kanba si political solution si dum koi elastic ki type chingnu leiri hai badugi okay खोलाउ से हम खन के लाउ रहे क्या कहते हैं बैकग्राउंड दा यम प्लेटफॉर्म दगी ngangbiri कोई मरुई बा कोई ngasi की प्रोग्राम सिगी सरगा मोइना ngasi की मरुई बा important speaker होइबे सिंगी मरक तगी वारी साजबने तो ओजागी माइके दगी पीस रेसिपी है तारे नतर सॉल्यूशन रेसिपी से कमाई इंगी मणिपुर के कोई के साइगे हाइजबा लमयान बा हिजम इराबोट अमा मसीगी मतम सिगी सिदा लीडर अमा दरकार लेंगे साइना हाइजबा मसिंग याम बसिंग दो ओइबे मसिंग याम दबदगी ओइबे but he or she has to be accepted by all every kind of like religion madu loina mak aba madu mayam sing do dagi accept to leader अमा दरकार ले महा की voice tuna manipur se shanti lehen bagi wakhal lo lama lakani haibase koi dagi सब जाना थाजे okay adugumba leader ma lak ba hai base hojik 2.9 months chahi aniga thamapan ayeng tang ohum sida phadoini aduna siboki manung sida hojiboki oinadi madu tholak tri habi dori brat thole akoina masak khangbo pangam dabni haidro kwa thambi masi se tholak padawna mami khara purak padawna tawre okay aduga masi थाजबा मै खोइ दसु एकोइना खना जबदा ले अदु हौजिक खितंग ngनमल्ली अदु खितंग ngनमल्ली है जो अखोई मणिपुर दा पीस अमदी नॉर्मलसी रिटर्न तोर पता मतलब ngasi rapot se ngasi ki se khoi tholak padawna mami purak le haibagi wakha खोगी लमयान बा हिजम इराबोट कुमा अमा सोइदन लाकनी अदु लाकपता क्याम चंगी खदि मतम खर लौबि या हेबने दु हुजबु we need to work hard ko puna hona bina matam exhibition में display amani ado ki lo buya ba koi message se miyam da piba take personally take really kamai thamai be masigi se hanna toramba ngasi dagi tham sahi ani ga thama pangi toramba feel to ba sai mak aina I am ready to say एकोय हल्लमन सिंह लारिक ता तोंगा तोंगा मैम दो करिगुम्बा शांति लेरकता लेरकदबगी हिरम अमा कनागुम्बा मा सैक्रिफाइस तोबा तारे प्लेटफॉर्म दा ताव yes प्लेटफॉर्म में सिदगी उबा कांदा यामना थमुइगी कासिंग नमदगी मसी करिनो मणिपुर से असिगुम्बा मणिपुर एकोयना पामी से ngasiगी ग्लोबलाइजेशन दा ngasiगी AI दा ngasiगी पृथ्वी सिदा एकोय से असुंग लेरदौरी ब्रा हाइगी वाखन दुदा okay an bada shanti hai basi hiram kudu ta dakar lai hai wakhal do da adu da lakcha ki bokoni adu hauji ki lairi basi situation sida ekoi se sigi ngasigi uri basi am positive oi environment okay positive vibe masigi development me am ibani adu ngasigi sida am positive oi na yam optimist okay thank you so much oja ojaga wari sanabi tanza log ke thank you so much emotional khare he sanga kola manipur ozagumba mayama ma ngasai koi 30 lakh saida na ozagumba gi wakholon chela kanda manipur se peacefully jarana coexist obung amgani and we are super proud of you we are super proud of you thank you so much my log jauge ko sorry okay koi
speech bibigram ne oza preman da yobira oza oza khwai da ki sang ba speech oza preman da oi re ga si gi oza na khwai sang dok re ha oza man sang dok sang ni gi ado oza ngasi tim mo sa ani subu ba khaga tawe do hom subu yor ko da ai interview si ki sem sa bada phajana ta ba ngam jaw dre ta adana ko yengbir ba reinforce to bi na rally si dagi koina lahu ya ba thim mohum se kamai thambi be ai gi mayam su ko ngang ai gi na focus si ahum da pijabani focus si koi gi kai ta ra terrorist ki post ma ka thamba terrorist sai ji ki su to ba to khang da ba su di hana ko e benisione ai ya dra tu ha ai ana su gi marum da ni to ke sin encounter crackdown trial to raga okay till the Jammu Kashmir ki model da crackdown to hai bara natragana Chhattisgarh ki mausi ma to se da crackdown to hai bara se option da leite ana maus ki type to hai low tare si posi ta khona military crackdown is only solution ni te sima thakta sima thima han oi okay ani su badana ko to illegal immigrants khando pai mito bhai re maite ron da mito bhai re english ta foreigner bhai re phajab ron da illegal immigrant bhai re si posi lo ko dum change lo to ai not effect any people can effect there si khando ko lai min him min se hai bani da masi this benefit ko cookie is benefit ni naga masi man pule immigrant lo thok pai sai thau mo 1961 ai 1960 1951 su base year 51 si ta ko pilot ni san ngarang gawati da lawri da na yes asam ki damta di lawri identify tawni deport tawni one by one deport tawni hai ne ba ai ta ga di why not manipur ne hena big danger that asam ni mi ya mi ko ma ta ni akoi di the few lakhs ni adu how many mi to ko khang de lakhs da adana ai gi khan bada we are more danger than asam aduna ai na kham bada akhu shin ne it is be why the home minister and prime minister ko na hai ga da bane hai da bi wari ni hai tangible over decisive over por ma lak ta ko yeng mong changi lak ta ga de khoi ni siroi ni ko mi tu ma ko khandor ko matam yaw rabani ko mi tu khandor na ra saudi de ko haijari ba we want to identify and deport mi tu ka hairi ba ko hojik ti khar le ga mi tu ma ko khandor ga moi no he da ma pu gi da te le ho ga ko ni lak ko doi ni ba adu yaw doi ngai le rabani ko ni theng ba ngarang ai man na nuai ti mayam ka haw ba sa sa ko ni ek chi ki le da ko ya se adu khau si to yam lang sa da nuai le jeri ba se nuai ba se kui roi ba se si momentary ni si gi nuai ba si kui roi kui na nuai ai par le jai ta ga di mi to khandok pa mi to khandok lu le dana sarwan na sonwa ke sa hai mi to khandok pa si di masi di lu bu na tre mo ya si aggression ni hai lan tar ko samane lan tar ko ni du masi khandok pa si te article 3 bitu ma kha da khandok supreme court center da hai adu dei na sa ma to ri si ra khoi gi su mi to khandok si ya da ga di court ke sa ta okay military crackdown illegal immigrant ki detection and deportation last theme ji ke last theme na ai gi sna khoi gi territorial integrity inclusive ni ko ma territorial ngang emotional integrity administrative integrity no yaw ri khoi gi territorial integrity su kai kai ba ya da this is protected by law no protect to international law protect to re indian law so hojiti khoi gi jammu kashmir to bodagi di article 370 ki case supreme court lak pada supreme court state union territory to ai ga higher khabne ana indian law and international law na khoi se full protection period lai se ana masi to ai ba ta ga di khoi boundary se kai ba ta ga di khoi gi bena kan me sum law 1969 ma khada mong lai se maruina rapid 16 regulation material
of the treaty change treaty is illegal haiba adu ta ga merger agreement si two sovereign country to 1949 da represented by Maharashtra merger agreement yaba yadaba under duration to we this different thing ko haijar ko adu na taba merger agreement ko po andi laira bani na po sida high sri kaino kanda material breach of treaty to ta ga treaty is no more haiba adu high bani na boundary hesi leiba ma join to ba si ko mari to bar pu sang is territory sovereignty population adu government mari si na to pu sang ni dubo territory yaw daga di akoi su India da merge ta hore India gi nagrik ni natra mi ngata merge to na te yaro hai bani adu di masana territory karak pa si merge gi mendu boy oi haira ne ai ta ga di mi khran hangi ada di independent phang do yam phare da hai ai na da di ko ngang mo ya de nuai te no ko kan jaro adu lu da hai si di metal security le ga is no more hai bani adu ko du lai bani na any circumstances Manipur gi territory integrity si kai ba ya de okay adu gi pore adu gi thimhom si thimhom de lai re ha ga thim de am phajai sima de am phajai ha ga sima lora kan da kaimta lobi da dikana de da okay okay akoi mayam punna kholau law min bagi tangkak tu la ya kholau law buram da khoi gi camera ngatang turn to biro kholau law buram doin ai do solution jang ya ni da no yar kayo lang kholau law ne ha kanu su kholau su pa ho yar ko rasam mare thank you sir athau ba kauro yare atai law ya dro athau ba taro losalas ma ma tong tane ya je du ka bui ji ga ji wa nga gi bado du ga tauro ya ya athau ba kauros Adia. sound do phajana ya de phaji podi ka phare ba ha ma khora pai do India legal the thing cooking narco terrorist sokapa. India legal the thing cooking narco terrorist sokapa. India legal the thing cooking narco terrorist kularo sinaba. India legal the thing cooking terrorist kularo sinaba. India legal the Manipur Kanba. India legal the Manipur Kanba. India legal the Manipur Kanba. Manipur apun bagi masyarakat kami nampai kaiba. Manipur nampai kaiba. Manipur nampai kaiba. Manipur ni politik ke hak mat kayai. Manipur ni politik ke hak mat kayai. Nia Milaya linda kami. Nia Milaya Manipur nampai. Ai bersama sama mayunda. IDP sama-sama mayunda. Mula putaran seri pengindah kami jauh dari review atau pengguna kami. Saya kami alur pengguna karena energi melakjah ini. ada hayang da ani de law ya de ai di haram dan benar dia ayama presiden member dia ayama proses revolusi jadi kami apuna nasai lagi tokar singa kambini ba waro maya singa collection tawga lokse bawale khatam lene mayang yang ko mo mo wari to law kan da ko na mu to dera ba to ne wari anan core committee member Cocomi okay Masih miam ki ware hai kadra miam ki kholau miam zulaw gre ado khoi Michael da sulak chage Michael ngasi ki rally se yes ngasi ki rally ki lo salak pada wangang bagi parliament na khoi special speaker sing manung da Michael amja thang hokip samani du kamana yam phajaba puning gi waral miam su thamgre adu Michael da lakchang Michael ngasi ki rally hai tare mi miam pundana oja thank you adana mi mayam yum dagi tholaga Manipur se kandaba yade habi am emotional oiba note amada mayam se nungsa marak se da
लाप लंबी से लाप कौबन नाइदर मखोन से सीबे लाउ लाउ द सिबुक लाइको नंबर 1 मणिपुर कंदे आदे हैबगी स्ट्रांग इमोशनल अपील अमा दो उबा थेंगजे नंबर 2 मणिपुर सिगी फिबम सिदा मयाम सिना थोलागा कलेक्टिव डिसीजन लौरग लेरे लीडरशिप सिंगो खराय चखरबगे हैबगी नुंगाइतब मेसेज सम सुमदुन थोले हातारे अदो तोंगान मेसेज सम सिगी रैली सि उरुबदा थमोइद फावी माइकल की वने दिंगा सिगी रैली सि उरु मतम द मियाम सि उरु मतम द थमोइद फावबा हातारे करी फावबिगी सिने मणिपुर कनबा हाइबसे मणिपुर मनुदा तल्लीबा जाति पुनवा महेरोन की तामिनिर मयाम सिंह कनबा अदुनेबा सो ngasi se mayam na manipur kan se haibe se thadau kan se haibe gi ni haina yes every community mem se kan je haibe thadau kan se haina ya bi manu uduna koi la kan se da accept to bi bagi ei koi thadau impi manipur ki leadership ki sing na ibu tharak pane yamna purely and this is the much needed at this critical time yamna critical hoiba matam sida सिगुम्बा रैली से प्रजा मयामना कन्ननबगिदमक्ता हाना नुसिना चाना लेमिनरप मणिपुरी मचा मयाम सिंगसे कन्ननबगिदमक्ता लाकप मयाम सिंगसे यामना पेली यामना हराउबा फोंदोक चाइ सिगी मरक सिदा मणिपुर कन्ननबगिदमक सिदा थादौ सिंगना सरुक याबिबसे आई फील प्राउड या हाइनिंगाइ लेतना हराउवी ओके अदबो ngasi खोलाउ मयाम सिंगसिदा मयामना याम कन्ना पामिबा डिमांड हैबा तारे आईडीपी सिंगसी माई मागी हानगी मयुम मकै सिंगदा हंजल हनगिबा इम्फाल दा चकिब सिंग इम्फाल दा हलकपा अदुम बसे लोय पाम नहीं है तारे अदुगा हानगुमना नुंसी जानना लेमिना बा पामी अदुबो मदुदा एनटीपीसी एलिमेंट खरा लेबदगी मदु पांथोकपदि ngamdre whereas lenga की माइकेदगी चीफ सेक्रेटरी ना साइन तौरगा थोकबा प्रेस रिलीज अमा 29 जनवरी दा तोलकपा थेंगना बिरमनी रोड मैप टू रीसेटल इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हाइदना मदुदा कोई हुजी फाउबसिदा 16500 से 29 जनवरी 2026 फाउबदा 16500 आईडीपी सिंग रीसेटल तौखरे बाय 31st March 2026 the 40,000 फाउब तौबंग amune habagi claim am tawri hatare so how do you see that oiroi even so road map proper road map leike adugi aduda taminarapa leminarapa jati animak loinamak singdu tanaraga togodobne ba moina moigi skills bureaucratic skills da adugumba hek che amata tholaga claim togodu yaroi ba so yaroi ba because heart to heart da yanadrabadi ek kamaina taminar kan people to people community talk to ha aduju facilitate to bi de ba people to connect to bi hai kan da facilitate to bi de ba maram dina adoga mei pausu याद सिन्ना बा तोगे हाइरा कांसिदा मोइदी याई यादे दुमाइना येलागा तोबी बिने बा प्रेजेंट गवर्नमेंट से स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पाइरी स्टेट गवर्नमेंट से अनिमक से शांति हलकनबगी दमक त मोइ रोड मैप लेके वेरी क्लियर ने अदुगी मरम दुन ngasi gi प्रजा मयाम ला कांसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना होजिक चथरी बा मोइगी लान से पॉलिसी gi लान से कोइना एक्सपोज तो निंगाई gi दमक त कोइ मैम से पुनबने बा सो व्हाटएवर रिटन इज देयर अदुगी जो ब्यूरोक्रेटिक्स gi दमक त तोदे यादबगी तोबे वाने प्रैक्टिकली इट्स नॉट pragmatic okay pragmatic ओइदे ओइ थोकपा खेतंग वाना थोकदोंग माली हैबि वफने थंबिरिसे अदुको माइकल ना याम फजो वाफम थंबि कोइ कम्युनिटी टू कम्युनिटी people to people की मागी talk से लाकान से दा मायाम से पुनः लेमिना बया रखतो इनी अदु कांदा 40,000 नते all the IDPs can return to their original places अदु की people to people की talk से याम फजे माइकल है माइकल ना करी हाइनिंग थादो ना करी हाइनिंग ना तरक इसम समना माइकल ना करी हाइनिंग करी फोंदो नहीं है बसे माइकल के वारी सारकान द खंग दुइन है तारे और माइना कम्युनिटी टू कम्युनिटी टॉक तो नुबम संगी पर्टिकुलर कम्युनिटी ना करी पामिनो जे तो थादो की साइड थोले वारी साना बहुरे थादो ना करी हाइनिंग इनो है बसी मायाम खंगे ngasi और मैं तो उधर अदर कम्युनिटी सिंग से थोलागा मखोइना पामिसी मारना पामिसी नि पाइटेना पामिसी सिनी गांगतेना पामिसी सिनी हां एज अ इंडिजिनस पीपल ऑफ मनी हां अदु थोलक पंगमद्री से NTPs element ओइदोरी बरांतर का कम्युनिटी सिंग से आर नॉट रेडी है जो कमाई थोइबे एब्सोल्युटली होजिक मयाम थोलक पंगमदबगी से फोर्स अमा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लेरीबा को लालहोबा मयाम भारत सरकार ना सिजिनरीबा मयाम सिंगना मोइदा अकनबा काइनो अथिंगबा थंबदगी मरमने इज वेरी क्लियर सो अदुगी मरम ओइदुना मोइने थोक पंगमदबा वाने होजिक की सोशल मीडिया की मतमनिना नाउ initially they hope that
emotional oimanbadagi because of the destruction and because of the tanthok khibagi do Imphal dagi adugi emotion do the political room the changki bai wane ba now people realize is it futile kaino ne haina violence of futile ne manipur kai ne bai futile ne hai je moi khang grabani na o aise egi jati mo oina thado oina mar oina paike oina vai vai oina pikpa chawbana tabida aise hanjin namagi namak talake because sigi leibak sida ai hodo pane sida siki gani Manipur is a home for me haina lo leire ba to go bu thingi ba du kanara bharat sarkar na militant group mayam singduna moise overpower to bagi maram odina thola pangam da bai wane for that matter that's why who is overpowering who lal hoba khulai pai ba kamu singna people's voice se voice mayam sing se control to bune ba otherwise lan to se hai su who represent the people leader ni hai ba leader singi manak the people do akoi define to se ba suppose thado gi sida thado gi people's voice akoi na pura ga lak pane ba pura ga lak kan sida thado de gi yadi hai ba leke ba adu bu akoi chin se men bane maram di akoi se numei maton na akoi se kap ka to ba from the lebani na hai de bai one akoi di heart to heart ni support yam to bani hai bane ba you see thousand thado MP Manipur came here to Imphal and make a community understanding with maintain other society kana na ching de gi yadi hai ba thing ba leke ba except cookie violence pa cookie subscriber natana su group natana to pon di koi da thingba leite ba okay I think badalai ti adu mok to ba hetare mok to budi mayam lai even Michael si maitai on gre ga na hai bu lai tabdi na hetare but Michael will always be a thadau leader moina thadau wa moina he was born as a thadau and he will die as a thadau and indigenous people of the state of Manipur maina Poki sigani habagi kaset bathaz monglo na yes armaina akoi Manipur to khunda manir mayam singa sina peace pamjo mayam singa se tholok ma thok taib na tu masi tholon labgi damakta facilitate to godaba facilitators hai tare so government should be the facilitator makoi na facilitate to bangam drise kari no moina hairi se cookie zos hairi ba umbrella da leiri ba moi kambu gi unity to government of India na thukai bani haine khoi da chaigani ani gi maram duna khoi na noi bu yamna pama basu yadi hai bani hold on haidi center na cookie zogi when Thado says we want to remain Thado, we are not a part of Cookie. Yes. So we want to make this maintain. Facilitate to view higher consider government of India and Heidi say Adu Maki akoi na hek to robata rabadi akoi na Cookie zos unity se to gai BA government of India na Haina akoi da badanam chagani so we will not be able to do that cinema. Then Cookie zogi unity is the unity of Cookiezo more important than the unity of the entire state Manipur, which comprises everyone. This is the reason why we say this is a proxy war. Adugi proxy war gitu dikot to ningai gi expose to ningai ngasi gi release khongchat chat bane because to save Manipur you need to expose the proxy war. Adu yuane. Adu ngasi gi release the core message amana kogi PR gi lenga pudi kogi miyam gi lenga amal henga dabani elected representatives singi hadi elected government amal henga dabani habagi khola usu yawi hetar ngasi gi law bazida aduna elected representative matlab kogi elected government amal halak paise halakani to basi ngarang nungdang hai gadra ngarang tholakpa kogi lok sabha gi bulletin part 2 hoji pogi di provisional ni ko provisional bulletin ni sigi bulletin sida march ki tang tara dagi hogadori ba budget session ki second parts first part se na tang ko ni pande ho gre January ki February ki tang ram do jana first part ni second part se March ki tang tara de ho ge April tang ani bole dune sigi second part ke ahan banu bisse first day se lok sabha da Manipur ki budget puthok pa yauri hai tare budget 26-27 adu itar gadi parliament na budget puthok pagi wafam lagta ragadi Manipur da assembly na budget puthok char ro hai bagi indication amma oire adu itar de lenga se halakta ba hujik so dicey situation amma daleri yes provisional ni aduna anytime change to gubudi ari kamai thambi be there is India se law na pugune as per bylaw established with the resignation of the former chief minister article 355 tagi 56 imposed over yes adudagi PR lere 6 months ratification law re 6 months abuka sangto hai karigumba another 6 months sangto ke hai taradi after 1 year yes moina ECI ki certificate ma logo do election to ba yade hai ba or part or whole state of Manipur sida kind emergency
So hoi moi ki super power ni na Bharat Sarkar ki proxy ni na hoji ki lan chathari base moi ki favor ki damakta uba taradi then they will continue and say ECI the certificate lo raga niyom sunna ba ki damakta moi na dum sangtha ki ga ni ba akoi na pami se as per the constitution provision no you may twist you may bend the law you may manipulate but you cannot manipulate us ngasi gi khumchat sida moi gi India gi sanari ba proxy game se proxy gi lan se akoi ne ngasi mangjo ne akoi ne expose to gi bane ba so popular government is essential as per law because last 1 year lapse oire na lapse oido na adudi popular government majority level na install or fresh election to bio otherwise don't play with this kaino gi hanky panky da dum sanaganu Manipur praja pangde we are well aware sine da koi na haijer ise okay legally constitutionally chahi ama bharat taragadi hai ribang asagi article 356 ki clause 5 or condition ani do Manipur da hujiki oina din laiti emergency like situation su laiti aru ECI na certification pi banga moidabu ki situation su laiti hetare aduna sigi case dadi public government halakpagi phim jam sound lei habi oham duni thambire se adu ngarang tholai ba keno se lok sabha ki bulletin hata nangai di yorom da bane yorom da bahai kadra nangai bulletin seng na thokte hata hujiki bulletin part 2 ki provisional tholai hetare masala March ke tang tara se da Manipur state ki budget se parliament da puthok pa khana ba habi oham jausala bani na adu ki di routine ne ba manam di mangjong na at this point in time that schedule ama have not yet decided yes they have not yet decided so Bharat Sarkar na extension se together to roidra hai se decide to di as per normal shem saba gi do adum to drabadi yad abni adum to bo iram gani I'm not skeptical about prep work on thamba preparation on thamba hitar hoi adu aidi yamna adu gumde adu indication di if you are to go by that indication popular government is not coming it's like BJP or the central government will definitely take certificate from ECI or declare some part as this emergency. Or do you see popular government coming for few days 5 or 10 days adu amuk PR thamak pi abu thok lei brasin adu minus ubi brasin adu gumba ude ko but I don't see that but togodobu what is stopping them to form the popular government is it because of their disunity number one or is it because of the non-participation of the 10 MLAs to come to Imphal si chingmerong sida lakpa yada bagira aina hai re mang su chief minister mak pirabasu moi lakpa nga moi praja ki maram di moi na han khoi separate moi ne kiri se praja kiri bra na khulai ba se kiri bra ani mak kiri maram di praja na hai ri se nahan su popular government yaro hai na rally chatle moi na hai ri se noi na shanti gi appeal to khaba mahut tu da me tangtra ni thoi du da noi na separate me hai na lau thok khrabani na ekhoi na du gi tu in bane noi sincere oyo yadre hai ra di yadre hai na hayo hujik leir sat pa yaro har ko su group na di at least Manipur kai ba yaro hai na phajana i rabani na noi MLA sing gi su phajana hayo pukil sing na ekhoi yadre ekhoi samna ga dobni hai ra di phajana pukil sing na surrender to hai ba gi adugum ba gi concept ne ba ko so I hojik de taseng na di moi gi lakpa yada ba gi maram uduna sarkar simba yade hai tara di very wrong government of India na kaya na try to musu ngamoy ba and yaba mi amani gumba di nampu da prithibi gi yengna ba gi damakta moi gi conflicting party masu assembly dar yapa yare hai na just to create their kaino moi gi mai tana na ba gi damakta ko adu toba tare that's a different thing so India government gi dilani na they are suffering so you want to expose this proxy war of the government of India okay adu lakadu matam khara sita quickly akoi gi Manipur gi miyam ngasi pam dana chali ba rally si peace and stability normalcy peaceful coexistence hai batare madu gi damakta ni chali basi adu masjida akai ba piri ba NTPC elements se detect toroga sai jo hai ki detect toroga madu akoi mathakta oi legal ge crackdown hai tar military or legal crackdown masi tauba masi proxy hai bo afam du senar banina madu toroi hai du haining ibra natraga madu toroi okay because that's beneficial for them adu maram du na Indian constitution gi matung ina adu that violates our basic human rights our fundamental rights adu gi du ne ba akoi na ngam da bagi akoi nang si mayam praja mayam la kan sida lao se lao ra kan sida this is what government of India is playing against us sini noi khango akoi na moi na saling ba lila se akoi khange ko hai video akoi na expose to ki ba yuwa ne ba ko moi na adu gumba
heinous crime ya kayarak paikhat labasu moine action di udeba. It's like a drama type neba. UK ne gi somda mafam mari mangada jagada operation chathari haire. After 2 days UK ne na mi hatle. What is that? Adu umbakari drama no ba. adu yam samna narrative ki khena bam lei rahe tare huji ngasi Michael na ju thambiri to huji ko release da yawi ri mayam su thambiri ruga ngasi wangang bi khiba speaker sing su loi thambiri he tare so the proxy gi na targa india government na hairiba kuki lal khulai pai bising asi mathak ta action low bangam da bugi na ta low da bugi free thadok pagi wafam mama lei ri bese sigi narrative si huji miyam na higher se de valley de gi higher but koi mapan manipur gi mapan da gi di that is not the narrative. They are saying, particularly Union Home Minister Mishai is saying this is purely ethnic violence, ethnic conflict. So it's a difference of stark contrast between the narratives. Adu sigi narratives se manan bam sang drasin. Adu ethnic conflict ani ni hai tara di let him facilitate. Let him facilitate. Peace yadaba kuki singdi yare ba. Peace yaba yelhomi thado su facilitate to biodana. Kaido gi thingbi wa du phau. Okay. Thado na ai kuki nate akhoi thado sing se thado oina leijaraga manipur ngak ke manipur kangya maitei ga unaba singbi ro haira kansada kaido bi bharat sarkar na thingba ethnic ni hai di noi masen to naro hai di akhoi masen to nara kansada karigi e yaroi hai na muka thingbi ba. So ethnic ni hai di ethnic communities me am identify to raga yanaba karino karai de no akhoi yanaba manipur kanse yare phare mitop khando se yare phare si ani khatang ki point si sida maintain na lo yabi re si thousands lakhs of Meiteis are allowing because they believe in the idea and they stand for the idea of Manipur. Chumro adu itaradi adu gi du praja gi apamba du ethnic ni hai di ethnicity group mayam sing du wari chanaba facilitate to bio hey paite lo hey mar lo kaidong ei da mar na khoi kuki na te hai de da na adu itaradi mar ga Meitei misunderstanding do adu to bio da na gap to fill up to bio adugi ethnic ne hai taradi ethnic ki line ju da solve to ba le ba violence ki terrorist ne hai terrorist ki line da chap chaba le India super power na tro adu kai do adugi akhoi community sing mayam sing se akhoi na expose to ning ba gi sigi rally si sida adugi message to adugi float to ba habitar adu basigi akhoi community to community ki context se adi natraga sagi relation develop to na ba thado amadi Meitei sing marakta magi masana tholaga तौजकी बा मदिले रे अदु बुलेंगा की माइके दे की सिलेक्ट तबजे होजि मदु सिलेक्ट ngaisi da community anina tholaga out of the way tholaga moini ni hana peace ki talk torok pusida lenga na tawge khalam madu makoin han tawselak pudagi lenga na madu support torok tabo oina yenga duri brana tanga sagi proxy factor den oi proxy factors oye incompetent oibe gi ne president rule hek la kan sida chumthok ka do ba yaba makhai sing se as per law by law established to ka do ne ba ko we have given already 1 year time up ne ba makhata na continue to Bibata di popular government halak tabat taradi then moi proxy gi game ni hai do muka prove to ani ba 1 + 1 = 2 dum tar ani ba in case if they try to manipulate the ECI if they manipulate other this thing ko ado taradi then it's proxy ni hai do prove ta gani ba so moi na mathau su to de Bharat Sarkar na 1 year for president rule is more than enough because kuki na nga conflict desu 6 months ne ate desu 6 months dum toraga dum popular government dum halai ha ko hajik de moi na kai 1 year phau samam da base means it's their own creation, is their own design and the design into this way smai na dum taningai hai na moi na director oina dum director ga dum thambune ba ado itaradi that affects our basic human rights yare phare chahi ama chahi hum se yare phare ethnic line hai taradi koi yana ba leire yare phare noi gi proxy lan se to hai ba gi exposure ne ba ngasi gi okay so final message se koi kanadana hai matam da khu gi peace pamba aduga ngasai gi khulai gi gun point da leidana ngang thok chaba ngam jada ba mayam da hai ga under community sing so maina community relation gi damakta tholok ma thok ta bani na kari haidi ngasai hariba community non naga hai tare non naga community sing se sita kari appeal to winning I appeal to my brothers and sisters basically from the non naga tribes hai tare ko thado pomnamak aduga thado wifi gangte mar paite ralte sukte ha koi hanadagi dum taminarakpani haji se dum taminarakani leminagani hilminagani so any form of violence koi thado ga condemn to ga support to the bida koi isa sa gi basic
rights ama Indian constitution gi makha da isa sa gi rights phangna na bagi damak chida ekoi fight to se anything that is against our personal individual rights ko right to life right to liberty right to vote anything se ekoi condemn to pham to so let us stop any kind of dictatorship rule so aduga come forward and let's make peace with all communities aduga my advice na itan jani yamna fajaba idea am khani peace ki idea siden fajaba peace ki idea lite mayam punna thokpiro aduga Manipur si punna peacefully coexist to we are no get the dialogue to see habi humduni Michael thank you so much ai makhata na ngasi gi thoram silo sangre adana lo selak pusida ko gi khuraiza mathawa hanagi Cocomi gi convener ka wari sajarge resolution jalor mani ai ri soyam kan wari sajarge resolution jam ta hawtre resolution digi hawjarge resolution lograbo logrebo tak thambi biya resolution si ayamba point nipan gi resolutions ni high resolution sing si yaw si yan han bada ai mayam na Haptan birakpa, maroina national highway dai koi Manipur ki citizens singna freely and safely movement to bungam dabagi matam chahi ani ke makhai hena lakhi base masi India government na with immediate effect moina masi free movement si yana na ba ensure to godabni haibasi kon bada dum hapsele atai khar critical over resolutions ta Manipur dang asi thoiba koi gi irang ase ojuti completely India government gi moi gi proxy when amoina chatharamba policy se expose tore adana masigi proxy war gi policy se masi India government na immediately masi lep kadabani aduga ekoi gi haiba madugi marumda makoina proxy army when sizinaraga purakhiba suspension of operation gi sigi agreement and sigi policy se masi immediately masi ekoi abrogate tongna ba thabak paikha kadabani haibasi warip te yawre aduga ahum subada ekoina lori warip si subsequently 1961 dagi horaga ngasi phobada ekoi da changchal lakhiba demographic invasion gi character ma lawraga changchal lakhiba illegal immigration samadi demographic impact ki issue ma yam chauna lei base masi India government na NRC or similar mechanism ma constitutional mechanism ma thuna introduce tawrakanda madugi changjan khriba mitop singsi khandoga makoi mafam chana certain category am da deal tawga thamgadabani haibisima dum yawre adui matungda Manipur miyam gi May 3, 2023 ki irang sinamaram oirakanda law and order si state na control to bungamdre haiba tongan ba misnomer ma moine create tawraga moi on narrative ma semakanda president rule impose tawre haiba president rule se chahi ma miyam na experiment tawre and it has completely failed madu fail oirabanina hojikti chahi ama hena miyam gi democratic citizen gi rights sing do suspend tawraga thamu base amung nong reinstall tawgadabani haiba demand si miyam gi popular elected mandate si masi koigi kai hatare masi violate tawraga makhata na thambi yaroi masi amu reinstate tawgadamni habsimi yawre atopa wafam dana koi maruena IDP singi koi resettlement gi potsi time bound manner da tumnagi moina deadline thara ga chatpana taba time bound manner da masi gi paikhatpon thokpa thabok sing paikhat kadabani masi thuna hanjalan gadabani habasimi su yawre maina wari primary oiba key elements sing hatar lo yawre hatar du masai key elements sing du marakta tang akoina sonda khaliba wakhalon jiga center na hatar Manipur mapan da khaliba central leaders sing khaliba wakhalon jiga kitang narrative khena bagi wafam area da laksa ngasai su gi se su do masina maram orge kana ton bani aduna hande su halai su si abrogate to godong ni hadana adu hujikti su do makhata na chahi ma sang dokhre adu hujik madu makhata na amuk madu makhata na lehen biranu haibagi resolution su yaw rehab tare aduga ngasagi proxy war ni haibagi wafam ma haibasi masigi wafam si akoi sonda haiba taraga su central leaders sing na masi proxy war ni haina haida ba ethnic violence na haibagi narrative amada narrative si stark contrast hai tare akoi na sonda hairiba narrative siga central leaders na hairiba narrative siga ani je khena ba amali rise as far as su is concerned as far as su ga mari lena ba area sing sida are concerned adu sigi narrative khena ba se mamang do atho mana karak thamgi ba lei haibagi wafam su lei gre adu sigi khena ba as long as masi lei ngai di peace lak panga moi dre exactly ngamoi do ni maram di ai han bagi su gi do han lak chage su gi si ngo mamang de koina Ministry of Home Affairs ki official singa Delhi do unama tamsida moina haire moi highway si su do extend tawrakanda moi convince tawraga highway hangdokpa then moi si moi gi hanagi ground rule myam si review tawba then moi si camp ta camp masing handhaba handalan camp da confine tawba right arm sing double lock tawraga nearest BSF or CRPF camp da deposit tawba khotpa loi haire but handak January gi tang 13 ma di train thoi da ireng khunda KNFP gi su group myam amana Kangpopi rom degi laga openly
arm pairaga combat dress chelaga moi kunthra mungna ireng khunda laga terrorize to matamda central security forces ki mamang da tawkiba thawong che masina takudi suspension of operation agreement si miyam da blunder tawba agreement am oire have dun expose tawbani because government of India na moi mathakta action and the ireng naga villages have been terrorized and sigi attitude se leibani na suspension operation gi moina pirakiba highway hangdo koi thajaba du moi fulfill tawgide overnight moina du onthoga da ona tenaba narrative thamaga nampu da masigi initiative se thaki aduna sigi pot se leirabani na hojikti suspension operation si India government na guarantee to bungamdre now it's time to abrogate completely have si mo koi position se lorkoni hojikti India government na atop excuse am piraga mu suspension operation sangdona na maram moi repeat no ji game batari en lai okay ani subadana hojiki tussle between the two narratives sigi narratives the India government is always trying to run away from the involvement moi di hojik chena honari nan thong na ba ana maitai ga kuki gane se amtang tan khraga di akoina palong chongchalaga media to saraga loselage haibse adu chance to hojik phangaroi mamdi handak moina nisikanta hatpase this is clear cold blooded design to provoke the Meitei population kano the Meitei na pen da badu video do uraga soninga retaliate tora kanda adugi confrontation se lakra kanda India government na no amok mung tong na re aduna noi khamdo ne aduna makha tab je khosh mai tawni moina mediator oina na bagi role ama loge habane par khoi di hana dagi haire Imphal is peace Imphal da anti peace element leitre hostile element leitre hojik lahori basi chingda hostile narco terrorist elements में हम ले रही सी elements सिंह इंडिया को में ना मधु control तोड़ना ना बा contain तोड़ना ना बा necessary steps military or any form of administrative step हम तो पैकेट ना पाक तक खतों उनसे लगा नोई में से यार संदर्भ का पीस ला कदम ने हाई बा सी आरान बा minimum bawas makata na ngang bia roi ngasi tiliba miyam na madu expose tawre haibase okay amana highway gido highway resolution se lobi re huji pause highway se da freely se pangamdri moina security period sat padudi madu that is not free movement has the kanamta yawda bida isana freely se pangam jabdu gido adu huji pawbu ngamdri even after assurance mars ki tangni pandi honar pune huji pawbu ngamdana du mule riya tara aduna huji ti makhata na madu gidam ta pursue to akoi campaign gu mahagadra ama tawni have ki pause ha pe tajai hetara adu ngasi ki decision se madu ngi makai du eduri bra kumai thambi be ya sigi decision sigi follow up akoi masi achieve tawna ba necessary akoi campaign movement tawrani India government na handakti lekthok pe yaroi highway chatpa matamda highway the disturbance la ba those responsible anti-peace elements are responsibility of the government of India moina nga moi haraga na government of India should surrender akoi ngamdre miyam da sinare na sinatare so either now it is do or die March 2025 already madugi display madi ugra there was optics ramani mandi miyam do they didn't retaliate enough miyam to disperse to ba attempt to de May 3 gi 2023 gi so disperse to ba attempt to da gi maduna thawena madu irang se kanjalan gi bani nan March ni pan to it was just a drama high drama sing se aham da miyam na chumboi ning da na khondari na khalame hauji ti chahi ani makhai lanjala kan da miyam loin khangam ni na this is completely India gi proxy war gi part and partial of the madugi strategy ngaltani have is kangam na India government should come out clean and sincerely otherwise India government is going to have a very severe consequences for the people of Manipur okay last oina janing sing sagi khogi popular government ma miyam gi lenga ama lehenga da bani pyar da khoi yengba abi yeng habi okhum sudam bire duna lenga ama halak pagi hujiki chahi ama phajal phebal gi tang tarani thoi trom doi chahi ma phabagi sigi manung se lenga sem go dabne sem dore ga na sum paw mayam tanari ngi serak sida ngarang che khogi Lok Sabha Sansad ki website है Lok Sabha की मागी कहना bulletin थोले है तर bulletin part 2 की provisional थोले मधुदा कोई की budget session से की second part March की तांग निपान दिखे होगा March की तांग तरा दिखे होगा April की तांग अनि बहु पांगतो को दरी budget के second part से second part के first day दा मणिपुर की budget 2026-27 पुथोक पगी यौशल है तर business list मधु चुम्नगी हुजी भाव की PR हंदोक्तरी बनी ना कोई लेंगा स्टेट के लेंगा लेजर भी ना मोगी प्रिपरेशन कॉशनरी वाला हाफ ने यंग भी आबरा ना तरगना मधु कोई नुंगानिया लेबर कमाई थमी भी हुजिकी वाला दी I think popular government से अकोई ना तालिबा popular government की demand से ना अकोई की citizens अमो ओई बगी अकोई की फंगवम तोक पर citizens right तो अदु मखाता ने इंडिया ना मत लगा थम्बे यार ओई हाई बनी it's not about साइगी issue की करेगी नते कोई की democratic right तो claim तो बने अदुगा it may be through fresh election also अदुगा center ना उसी popular government ना लागना ना बगी initiative लाउश ना they want to save the existence of BJP government BJP party as in the state Manipur da BJP से मखाता ना
hinganaba 27 ki election da moi ki credibility or moi ki legitimacy si lehan ge hai taragadi 2001 da mut khraga 17 phawa thi phang da do adu ki phim ta hallo ge hai taragadi they have to come back with the government with the party aduga moi ki MLA sing asi BJP ki makha da policy taraga moi election mamang da constituency da thado ga mathok to honda taragadi all MLAs will be disappear from BJP khunda lan si ga this is a life saving life saving tenure yam telu matam heta window bi rese mogi initiative ni masi not necessarily masina peace lakna na ba manipur mya peace on bagi no adubo parliament da budget puthong ni ha targadi khogi state assembly le roi assembly to puthok cha ga parliament da puthok ni hajal ine bhuji ki list mogi constitutional precautionary oi ba tactical procedure ni na sum chatan once popular government lakragadi definitely it will claim lothok sakrani moina state ki oba budget ma soin tholakani aduna khogi popular government halakpi chance ne hen wangna ui ha tar khogi lenga mogi permutation combination yang targadi BJP yes mangal loge hairagadi have to come back with the popular government aduga BJP MLA sing mathok to ta ba na targadi president rule sangdoki na BJP government hallow da targadi khoi MLA sing se it will all disappear from BJP okay finally core message ngasi gi rally se gi gist ha tar koi yengbiri ba manipur gi miyam particularly khoi elected leaders sing se ta kari thambini ngasi gi core message amo see the khoi elected leaders sing problems na they have been distancing themselves from the movement of people right miyam gi khong iho miyam gi movement miyam gi kholau sing si da gi laphuoga leibasina moi safe oina khalle but actually that is not the correct way right tasing badi ngasi ekoina mang tharaga tawri se leiriba ekoina vote thadaraga noi thabak chi miyam gi lebak kanba lebak semba lebak nga koi thawsi noina tawro na chahi manga gi vote piraga thagri moina mang tharaga tawgudaba se torokdaba sina moi gi competency gi question ma leire ana masi gi check and balance masi gi accountability fix tawsi miyam na sumatam chana fix tawwa heigadabani miyam na heitraga di amuk sigumba मैम से अमुक मु हलागा मोइना मु मैम द मित्रंग तौरगा अमु मैम की मैंडेट से लौरगा मखाता ना मैम की एस्पिरेशन दुदी नाथेरगा थमंगनी अन मसी थोक्तनबा इलेक्टेड मेंबर्स सिंग नसु रेस्पोंसिबिलिटी थबक तौबियु थौना फना थबक तौबियु अदुगा मैम नसु इलेक्टेड मेंबर्स सिंग सी चेक एंड बैलेंस तौबा हैगदबनी हैबिसम ओके थैंक यू सो मच अतौबा वंस अगेन माइक से लौजर गेको thank you aduna khu elected leaders sing yam chawba responsibility dong asige rally se na yam chawna remind tawre hatar aduna sige reminder sida manipur gi leaders sing na gyan hagadra bhap tawbi hawra batare manipur gi miyam di already madugi awakening du lere maduna bo yum da phamba ngamakta dana ngasi si miyam gi achauba khongchat amma oina tholaga madu exhibit tawrubni display tawrubni now it's time for our leaders to act habatare react tawbana tab act tawbugi matam du yawre habagi not sida ngasigi beyond headlines ki edition se matang solution jarge beyond headlines natak SKTV se manipur miyam gi khonjel ni manipur miyam gi voice ni this is the expression of the people of Manipur and the state Manipur. So when you watch SKTV, when you support SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting Manipur, keep watching SKTV. Thank you so much. Kurumjar.